Hakin norok tabuk hastani kisa kok tumaroko viral ng tomoni nugna Assam ni CM Himanta Sharma no tuma Tripura tuma Assam notice ni kwang mahaste wono se Bangladesh illegal immigrant ni zala sawi mambay norok jotono hakina Assam ni CM Himanta Sharma bosaka Assam no Miya Land swlamya Assamo illegal Bangladeshi rok overtake khyny nai tongka kubuni Assam ni Assamese dofarong no ni saka hakai jora norok nugna Assam ni kwangma kok tumarok bo ajagani Assamese rok protest khalimani Bangladeshi rok no oroni tiklai honai illegal immigrant habriya hanai hakai nro o chato naimano Assamo muslim rok desh sadinu mani yagolo 24.68% tongmani hakai 2011 ni census ongkai 34.22% amoni bagani Assam ni borok rok kirijaglai tonglai khoroksa Assam ni nabali muslim rok khoroktam miliwi rompere jaka amoni bagai 30 ta organization muslim rok no 7 dini bising Assam yakar dinai statement relaikha hakai aproni simino okong asai Assamo wansaro 2011 ni census ni mote 28.92% ojaga muslim tongmano hindu tongmano bisik sana thanga wansa ni bising muslim no bangkugo haga amani bagina Assamese robu belake wana jag morong no goi tuma hanmale bong arabo chini ojaga ni high democracy change ngi thangmanu tamani bagai hinga kai Bangladesh norok joto saimana ajaga hindu ro 1.5 crore tongo amani bisimbo ajaga ni muslim thuruksa rok kisa phai tongo hagai koktumani bisingti sememani 1.5 hayage 8 crore 1947 isimi Bangladeshi rok Bharata hapaimani amoni bising 50 lakh Assam hapaimani record Tripura ngakan ro jaga nugui mano 1971 Bangladesh mukti juddo andolon pro Tripura ni population apro 14 lakh hagai apro Tripura bo Bangladeshi refugee rok no 15 lakh Bangladeshi rok no o jaga shelter tongnani rijaka hagai morno phirogui bo hojaka haipano o jaga ni bising 4% hairok se phirogui hojaksu haike amono o jagani nagorik thangka amte haina Assamo bo amoni bagino a jagani Assamese rok belai Bangladeshi rok no sajagya o jagani kotuli honani musukjago tamni himble chini o jagani hai democracy change ngi thangmano chini Tripura second Tripura ngna musukya hane amoni bagini kwbangma Assam ni borok rok Meghalaya ni borok rok sawi tonglayo hakin norok to sawi mano tabubo Bangladeshi rok kwbangma illegal immigrant khlaiye Tripura haika kwbangma notice ni hastewa hapai tongbai baimani hakai Bubagra bo state imani kaisa India no second Bangladesh hai swlamya ni samani illegal immigrant no phaima ngani bagi protect khainani border haike sima ari amoni bagai kwbangma notice tai Tripura wana laija Bangladesh illegal immigrant no o jaga hapai Tripura to norok jotono saimano butengi thangka o jaga ni democracy amoni bagi notice ni tai kubuni hastero bo belai ke wana jak Tripura haida no hne hake tinin video amsuno noro video no sajaka like klaidi tai amte hanya tai bo informative video nainani musuka ke channel subscribe kaidi bell icon click kaidi jepra ang katal video da no notification chogini bagi hambai